Ya, ay kalimbubu kami. Arah kalak ginting nahkan kehamatan ngandang ikam krinya kam kalimbubu kami. Ibasyenda sikap ras ralau kam ate kami. Merapat kam berupa angin. Tahlit kare dudur kan simpawah tah berupa kaya krina. Galahola sibuk sakal kare kalimbubu unta. Tangkap ndo kare rahpudi. Adilit. Ya, merbantu sudah jabatan kuku sedang tuh. Ya, aku bahas sekitar jimpo. Senina kami anak berujo perangin-angin alo keluah kami cimpan tebu. Ya. Tebu kalau mau wantang keluh. Tangkap nangin. Dua. Enda alo kendo luah anak ndu beru perangin-angin ras kelandu ginting mergana nakan balutan. Alo kendo lo meriah ukur. Enda maka napena nana. Bukannya lebih isi na. Buka. Go menjilai kerina. Iya, tangkap kena. Maka ka duduk ke kenanya. Radu ka kena itu malah lebih enda lebih. Enda ka turang kerina kam sada pelarundubah alo kenduluah beberendu res anak du beru perangin nakan rires alo kendo. Enda pe luah nakang enda gulen pangan tabah alo kendo alo meriah ukur. Ikut res polana. Engka pengarak nenda mana nak beru Tama ku jadanta. Tambah ragu-ragu. Tambah rezeki inta kerina. Asal gue dah kali bubuina saja hilap nami sorong duku jainda. Pas ngina pal. Yang mergana lah kari miser. Bagai bujur. Membantu kam kerina kalmu buka kami. Ya. Anakan lebih aku. Dua-dua tangannya, dua-dua ke sini. Nasi. Enda turang kerina kam sukut perangin mergana. Ibas suari sindai sebelum de kita berkat ku gereja engkau de isahkan berusi tohange jadi buru perangin serahkan kami serahkan kalbubu kami mergasi tohang deman bandu maka bandu turang kami perangin mergana ras eda kam krina ras teman sudah linen kam sekalenda ngalaukan manuk susun ras adumna krina maka serahkan kami manbandu sekalenda nakan mentar ras tinaruh manuk raja mulia mentar meciho manuk kurunta termuliaan kalmu bawantang geluh uncar jabu karibu berindu res anak du alokan kam alo meriah hukur enak apa endaka ibreikan nawan bandu manuk susun manuk niatur gelak susun mepagi pencarina teratur kal pagi iya ibas jabuna bekas pertotondu ertoto koman Tuhan gelas sehat ras sangat pagian sari jumpan matahari bulan pagi iya lo kendo alo meriah ukur endaka nakan riris kalmu tuh pagi rezekina bagai rezeki du kam kalmu kami krina sangat kita cari anak berurus kalimbu bukrina alo kendo alo meriah ukur rikut res cimpan tebu bekas pertoton duman Tuhan gelahan tebu kalmu tuh pagi pendapatan anak doi res kelan doi was jabuna alo kendo kalmu bu kami rikut res lo paula polan tebu tebu kalmu tuh babantang geluh ertoto kaman Tuhan kalmu bu kami krina kam gelah sangap kal pagi jabu kelandu ras anak ndu kampe tetokun kami sehat kam kerina game tuh bujur
Bantu sini. Ya, berikan ya. Ya, manbandu Manbandu gamat dia gamat berikan dulu. lawo kami ngaturkan kami enda mama. Mari lebih kujenda karena nit enda si manberen kenandangi kam kerina seh kepuang ni puang. Karena kampil lebih kuakap. Oi, lo dah lihat. Entah. Iyalah benar tak. Kampil ngosoh bas kita. Piga kampil enda. Hitung lebay ulah keri berikan kita kerina 6. Ai melo banta kerina enda semal na. Oh ai buat yang dosa ada silih. Nandangi singalo lumas do. Ngompas na. Anda mak. Alin adat ibas karena perjabun karena permen kami ginting mergana ras buru perenangin. Jadi ibas enda ibas pedalin adat enda tentuna adi nungkun kriah nukur tentuna entah si dilau menda karena ketua adat kepala desa gelah na baca kena kari sesuai ras sinenggo tentu kuna karena tegun singalau jadi kari segaligus kita nungkun kriah nukur kalim bubunta uguan indo. Oh nak ada kata kami sindai silih. Baru dengar kalau ngenda kira-kira mirip kira-kira kuakap siman kerjaan kita sendah ngata kali bubu kami nin kami dai. Ya. Adi lebuh nupe kepala desa bancinga. Cuma disikal ada berikan waktu men kami. Bagaimana kita lebih nak buru arif kita lebih. Oh, berendo enda belin tengah jabu senina kami si tohang mergana. Ibas tiga warindai reh beberendo man kami ngaku ya buru perangin angin beberapa barus kemputarigan tua anak dua aku nandai bapa bagai nina ngata kami anak berundu tapi anak buru menterindu erjabu aku sekalenda nandai bapa radukan beberendo sejadi keilandu surah-surah kami ipedalan ngenda peradatan nandagi sangkap ngeluh ta bagai nina beberendo tapi kempundu silih mama nin kami anak berundu tapi anak buru menterindu amin nagi abas perjabun ne maka tanda indu beberendo meriahlah menukurundu ngalau kentukurna adi dulur kena kariman bandu bagaim surah-surah kami kugangan indu kami singalau berai kalim bubu kami baru semergana meriah ngai ukurundu iya kami singalau perninin baru semergana dengar meriah kagai ukurundu sile singalo chicken baru semergana sekali nari meriah ukur terlebih kampung kami singalo perkempun tarigan mergana meriah ngai ukur silih mama bujur kali mubu kami puang kami ngeranggo tidak kerikut terus bas kam tabel pemerintah desa rumah subul bagaya surah-surah kami Jenda banci bacakan kami batang unjukan 266.000 singalo berai-berai 186.000 benam masna 21.000 batang unjukan 226 ulu mas 226 singalo berai-berai 186 perninin siwah plenem chicken siwah plenem perkempun siwah plenem bibi serembah kulau bibi sembuyak nande 66 persadaan kali bubu 30.000 perbapatuan perbapangudan 46.000 ya tiap bos tugun beru 21.000 gamet sinerah 46.000 bibi serembah kulau 156.000 anak beru 56.000 anak beru menteri 46.000 Wanidu, anda di tabel pemerintahan desa rumah Subulenda 266.000 Goso Go. Ande turang aida ibas
anak du entah pe kempung du menaken perjabunna enda sekalian dari mereka naman bandu utang adat na muka batang unjukan ulan nilai du belin ras kitik na kali bubu kami tapi bagai dengan ngenca gegeh anak du ras beberendu entah pekelandu bagai dengan kengasupen na maka toto kaman Tuhan ibas perjabunai gelah sangap dengan retuah bagi ibas jabuna jumpa rezeki ia bekas pertetendu kampai mejoh-joh kerina kali bubu kami apa pelardu ba alo kendu alo meriah ukur cincin kanan dituduhkan ke landu ayah ke langku kelari Immanuel Ginting Kelangku koraskan beras nena ayo dah Gisinggo kuturi kendai riba giai dengan tanda indu permen doi meriahlah ukur dung alo kentu kurna makana enda dundur kenaman bandu Allah tak indu bibi karena berdin kitik nasi kuberai kene tapi pasu-pasundu perjabun ko ikhlas sangap kalaku tengah jabu kami rasa nak du bagaimana permen doi turang alaukan Engkau? Ya, ayo pulang. Ya, engkau silih. turang eda raspayo kam permen bibina ender beberendu turang eda mereken ulumas man bandu ibas ia menaken perjabunna olah nilai indu belin kitikna kali bubu kami terjang bagai dengan sakengasupen kami ras beberendu makanin kami anak berundu beruperangin nangin serus kalenda ku jabundu ulan dubah ban kamras beruperangin nangin si jabundu endam pemindon kami durang eda kerina kam kalbubu kami alok ibas acara andu pagi 12 kam pada hindu beberendu ras anak ndu berunangin ne rikut pe kami anak berundu alokun kam kalbubu alo meriah ukur Hai betuhu. Salam. turang permen alokan tukur beberendu belin kitikna ulah tama ukur nu tamanlah jujuan pagi bas tegundu bre kata-kat man beberendu bujur alokan alom ra ukur ambil satu yang kak dah kampung koraskan Ya, gose. Tangkap peralatan baru sumbergana endareh bebereindu bereken tukurna nang dang ikam singalo pendinin kalim bubu kami Allah tak takindu karena belin kitikna si bereken bebereindu silih tapi simblin naban pasu-pasundu nang danginya gelah sangap ia bas perjabunna bagaimana kami nak berundu walau kendu walau meriah ukur Singalau chicken siwa gana endar bebereindu silih berekena tukurna ibas perjabunna sekalenda Allah tak takindu karena belin kitikna si bereken bebereindu tapi harap kena pasu-pasundu simbelinna pagi tengah-tengah jabuna bagaim surah-surah bebereindu silih alo kendo alo meriah ukur ya ngoso sentabi kami man bandu kam kalim bubu kami baru pergana singalo berai-berai
Atai kami kujabu puang kami singalo perkempun babaindu kami mama Peradatan tandana ia anggor jabu pagi bas tegundu turang permen berekin dukal kata pasu-pasu man beberendu ai gelas sehat ia bah jabuna gelas jumpa rezeki ia alo kendu alo meriah ukur. Lima Januari 1985. Cinta damai. Satu. Ulangi. cinta damai. Ya, Tempat udah. tanggal lahir Cinta Damai 5 Januari 1985. Pekerjaan. Guru. Halo guru putra kades, mau tambahin. Agama. Cinta Damai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Krina kalbubu kami sembiring bergana. Owa penturang aida enda pe bagai kangen na beberendu entah pe kempundu. Ibas ia menakan perjabunna iberi kenaman bandu utang adat na MC lari singalo perninin. Olah nilai indu belin kitik na bapa nandai turang aida tapi siarap kena totondu ras pasu-pasundu gelah menjoh juah pagi ya bas jabuna. Erpedahkan pagi bas acarandu gelah beluh pagi kempundoi ras beberendoi lagu ibas kita ingan natading alo kun kam alo meriah ukur. Enan terakhir. Tuho. Ya, ading godong ibas ngalau perninin laus ka kita kujabu singalau chicken. Dape bagai kange seringai kata kami man bandu ibas kempundu entah beberendu menakan perjabunna enda ibayarina utang adat naman bandu MC gelari chicken olah ini lendu belin ketikna bapa nandai turang eda kerina kam tapi serap kena pemasu-masun resto tondu man Tuhan gelah sangap pagi ya bas jabuna jumpa nak dilaki nak diburu pagi ya pada Hindu pagi ya nandai bapa turang eda ibas acarandu gelah beluh pagi er lagu ibas kuta sindau alo kun kam alo meriah ukur. Tuho. Ya, ading go kadung singalau chicken laus kita kujabu puang ni puang kami singalau perkempun enda kuakap man bandu puang kali bubu kami singalau lumas Puang kali bubu kami barus mergana bagai pekam lak tadingin sinuraya mergana seri akap kami regana kam jadi enda beberendu entah pe kempundu bagai pentah silindu mereka utang adat manbandu singalo perkempun ulah nilai indu belin kitik na puang kalbubu kami tapi tetap dulah sada arih kal kami anak buru menteri indue indurkun saman bandu erbelas kam pagi bas acarandu gelah beluh pagi lagu ajar kendu pagi iya gelah dingin petoto kendu gelah sangap kal pagi bas jabuna kampe mejuah-juah kerina ras permen kami ras kempu kami pe alo kendu alo meriah ukur ya buat deknya buat dusada permen nasada wen oraskan permen wow bocor salam
lengkapi kami karena kam siarah si terserah mau bagai. Ya. Pertama lebih gelar si terserah. Nama lengkap ya. Nama lengkap. Nama lengkap sesuai dengan akte kelahiran. Ya, sesuai dengan KTP. Len papan bunga anta kades. Oi. Latrang kandu pasang lensa andu. Engkau tempat tanggal lahir. Impau Immanuel Ginting, Pak Kades. Immanuel Ginting, Emnas ada saja Bandu ya. Oke, tempat tanggal lahir. Rumah Sumbul, Telu Juli 85, 1985. Rumah Sumbul, Telu Juli 1985. Oke, pekerjaan Guru Pak Kades. Ala agama Protestan. Alamat Rumah Sumbul tah gija ngai bane. Kuela sesuai rs KTP dulu ban. Sesuai KTP. Oke ya, bujur. Oke, engkau. Ya, teruskan kami dengar. Enda karena sir tanggung jawab pagi ibas kerja enda. Si mupus. Arah pihak si sinerah ya. Sentabi peringatan kelian. Orang tua. Nama orang tua Marudin Sitohang. Turang seninian tenda sirjabu dua belah pihak enda. Rekam kulebe enda bawandu bukti si banci pertanggung jawabkan timai kami 3 detik. Ya, arkiteken labolit kalak sireh kujenda mindau utang idau. Maka isahkan kami perjabun Immanuel Ginting ras Ruli Mansaida Beru Sitohang. Secara adat kalak karo ikuta rumah Sumbulenda. Sah tepat ibas jam 11 WIB. Bujur. Ya. Kami resirem bakampil ate kami lagi kena berekaro kami resirem bakampil ate kami lagi kena senda olah kari kami lah tampil adilah tampil kerikal suina senda olah tampil adilah tampil kerikal getemna.
segala olah-olah kal kami lah tampil, adilah tampil kerikal suina, adilah tampil kerikal suina. Rapati terus Ginting Mergana. Aku pewengeng Iya. ku sekali endah, ota berkadaki kita duana. Tegumis permainan Ginting Mergana. Ku sekali endah, ota berkadaki kita duana. Senda tudung yarakan bulang-bulang, gelam tunggu ngarita duana. Senda tudung yarakan bulang-bulang, gelam tunggu ngarita kerina. Mama Ginting berenanginku, senda olah kau tersia, segala ulah-ulah kalaku lah tampil, adilah tampil kerikal suina. Senda olah-olah kalaku lah tampil, adilah tampil kerikal getemna. Iya, kau si serahkan berupa angin angin dan nandangi Ginting Mergana. Itaruhkan kalak Ginting saling bubu kami perangin angin mulihkan ku ingana. Surut kam krina saling bubu kami Ginting Mergana ku jabundo mulihkan. Ya, asak sir jabatan kami. Landak trina sangkep keluh Ginting Mergana ras perangin angin Mergana. Lang kurang-kurangi kehamatan. Ibas beringin enda si puasi megita landak. Karena nuluhkan kriya nukurta. Erjabu anak kami ras permen kami buru perangin angin. Ya, bagai-bagai kali bubu kami membantah krina kadai-kadai sinterem. Ibas berlandek tak beringin endah labau kami pang pengadikang krina landek. Cuma tertinggal-tinggal kang karibas buku gendang. Ya, man bandu sir jabatan kami atur buku gendang tuh.